Abagambiro mu office ye obwabirara n'abeegi baza university zitari zimwe na zimwe mu ihanga bari mu kushoma eby'amagara g'abantu kandi bashabire government okukora ekiri kubasika okureba ngo bahwera abantu abendwara empango bakubacendereza aha ngendo okuza kuraguza siri na n'obundi oburugwire bwona no kureba ngo buri omwe wena yarahuka kucebeza nka burijo yahurura ku yashasha atagire kuza kweraguriza ombasha batatendekirwe ngatongera kubashajikana no kubatera umuranga ngo babenjera kuhiga government batense kandi ba making sure ngo bafuna sente zo kusebyoma ebikoragurira endware zikuretera abantu bagira ngo bazaheru baze kuronda obujanjabi bazisiye hihi abantu babase kubana bafunda obujanja bo mwigana obwa hati abeja aba bari mu kutebekanisa kuretaho health camp ero kuza kumare sande yona eba kuza kuretamu abashaho abakugu om district ejo abakuza kubana baragura Omushwija no kucebera endwara zitari zimwe na zimwe nka pressure, sukari, cancer hamwe n'ezindi. All health conditions disturbing our people which include orthopedics, that is treatment for bone and muscle conditions, cervical cancer screening, breast cancer screening. We shall also have health education. Ebi biziraho bwanyuma yo kwerarikirira ahabwa Omushwija kweyongera borekero kucondoza okubakozere okubashangiremu n'ezindi ndwara zitari zimwe na zimwe ezibashangire ziri kuteganisa bishiki omu mashomero ezikwata okoko hansi kushanga omuntu noshasha nahakurya konka otinire kugambira abantu oshanga ezo infection zakura zajamu za kansa zo munagwanya inenda inyingi ziri kusa kuteganisa abantu bitu harimo Omushijo kandi nabwenu abuja ngo Omushijo ne nko mu ndwara ezikwite nizita abantu binjo mu ihanga no hati government turyo mu ntekateka kurabira mu kitongore cye by'amagara tanka kugabo butimba abashahwana na batano nibo bakwija kuba bejumbiro mu kampu y'ebyamagareji eri kuza kuba mu byanga bya Mitooma omukwezi okurukwija niko kushaba abanyishengero okuhagira campage gasha kwa Ben Mohoz.